Otuk cok pun bawen paco padne oke nulmulingam albo arkam cel surga arso umriga nume solik alsi hebnyokam Jisu Kristo sigang mayalal gorabde ale hoga solo geda ni mulinge Jisu Kristo ne kumpalil don kune oke somoso mule sija pandemic moso COVID-19 second wave so mule lockdown so dotla mule yerkum olekin ko hakum la kum pare dola kuma hema bi mo mujido nul mulinge mule atig nam ho nyuhiku penkolo nyolku penkolo anabu penkolo lekin ko Jisu Kristo ne kum pare donu pe oke mo kumne nulmulenge atig namo Jisu Kristo ne kumpal dot ka elmo kumlege nume surga so mulege Misi Baptist Church Council soke surga so ngo nul penkolo tubu puyam gonido hoga bahernyo kam mule sija eiko mod esahag mod penkolo dodo solo mule kajavent ba COVID-19 second wave uriso lockdown tala mule dodo hoga be soge sam ying eiko lulu yoldo namakam dodo hemma di jetinam ka nyokam soge isi eiko chil dodo oke ying kam eiko sil dodo Gudang pengkolo mulke Barat Gudasi Sibilla ba Echibilla somoso dodo hogabe mule sam hengabla dodo bido oke mule Jisu Kristo ne mujila kumpal dodo bido soke somoso mule sikeg modik pengkolo dotla mule soke Bible so mule kavyokam sosikek mode eiko yinama mule ka pagado alu yinama dopa alu yimana makam dona me mule ka pagado mule otujo kavyokam kuchu peposo mule dogin potage hada kia ge hajir chamle ek bosmul kavyokam simul kapagado punwa abe Egypt ni tulunga barone muge aturam katamla solik sibe hentram henam mule kapagado so sibe kame helvem pa dogin putage hada kia ge ejil fc sibe kame so moso ngoge selim momin tulunga nog ao o nog nyera tuluk ao o nog nyiluk ao kanam time sicin ge also ngog hel nyimbo aksijakam domadan helno cengtain sosi punwa ave paro benam tamajen me sosi katam nume oke soge esage idul doy ko herage punwa ave muge ni tulungam howa urio ba ho esag mo urio ham ave mutun hamul kapagad nom soge dogin potage hada ejil enge ejil om boso mule kapagado siren kame helben pa nulbe dogen nam dolo ho uisi nulam kacinder muhtain o hudlomo uyam kapayin ngo nulam ubol ule tain o selim momine nulam tirtab haram hudlomo Egypt gadanam laam baam yin kato soke selim momin esahasi mule kamyo kam muge punwa abege benamam
tama ko gabe yina makam ka pagado helis jakam ma muji ko tulunga me ho lo ke yelin eba ni oke kunwa abuge benam tama yen so ke silin mo mil kenge haname mule so se harage ka pagado so samule ka chu si hemyo kam Leviticus ge pota ge hada chamile ak ge chamil akilo mule apa ge do si hevem pa o nule mog ge uma o ngan taga ma balo kam nulu ge yichga ngonulam kenya go lam banam tuloham bodo matayin muge benamam tama muge tamso namam tama banyokam kenya yako hentara hemtanya ke helmule soge kujo potaboso mule apa gado hemkalam aibo punwa abon mujima esago mujima bikam esaka aibo hayami hemati soge dit peposo mule kamyo kam Yesu Kristo me soge dageso doiko me echapyam oke soge selino mele kengam hai kam me eiko me pa ni me biam ni samule ka kai kam mule si moti Matthew kota ge hada kya oke hajar Jamul anggo semula apa gitu, oke, mark kota ke, hada onge, hajar eli boso mule apa gitu, so mule kajam, hel mule apa gitu, Yesus panda dehibla, nampan perkib, gak karno, me senago urao, tomserno, o deh dohib Echbo ni dolonga mab kato Yesu Kristo so geda doiko me napam pang kerla me echapam me pyari lok cherbe echam me pyal yel doye o her kalam mule soge Yesu ge geda so doiko me ge echapam me pyana mule ei ko mule sirdo kyo mule apa gado oke soge esage pandemic mosam tugen bengame helja bendo si hamyo kam Yesu Kristo ge hakote modage katam num goke helkam binya gado ejabo so pausam mule kayakam simule apa gado nit perge lok kota ge hada chamil akil ge hajar chamla akil boso mule kapa gado so mule kapa nam si hel jamul si kapa gado bengame hoge nyo bite bitain o dut kanonge o sik dorge gada betu ei kain o dua tologe bos de keyin ka tamar koh de lengtai hel jasi betampa bengame muge Yesu Kristo ge akode modam nyoge vitajin ke एक आपके हाथा जिनके ऐसा के हाथा जिनके आओ बेटा तुम लोग के काजिन कामरे हाथा जिनके हेलमुल बेनामा मुले का पागत ओके हेल कलम मोती पुता के सो के हाथा जामिल एपिगे हाजिर कन ओ बीन बसो मुले काय कम सी हेलमुल apa gado gedang akan cedo
akan barak tain o lepe akan nam patain gada mulu ho dur bule utain nyobe utain so mulu si ko cinc ciam nam her nyinam mehi so kato so ge kaja benam Yesus Kristo ge hakote modam esak kohtare hata katam tainke helbenam bausam si herang Yesus Kristo begame geda ge nyopamin sutayin ke oke dir bule utain ke hel bentam me dodo oke nyobe utain ke helbenam dodo hemadi gangin bisbengame si cincinam hel yinam ke helben tampa nule cendo cincinam si heblokam ko betal ko ho ham ho ga doi dojban heblokam Yesus Kristo hatai pun cincinam hebkalam esak hatai helja Yesus Kristo malam bentam apa helbentul soge esahaksi hoge Yesus Kristo ge hatanam katam sukne je katam masne ham ye kam sam belama hoga Yesus Kristo begame mur hat modam ye kam chenam helben pa hema di punwa abe cek kanya hel bentam pa hoga be soge metu hada chamnit epige hajur chamum ahboso mule kaju si hel bentam apa o alam la o mod hedam hudlo hatain hel ham ye kam chengmadan au gada tong don o gumte rakam o ko tu pe kam chengmadan hemati abe aro chengtuden hel mule ka pagata hoga be Yesus Kristo ke moda hakote modam ye kam chema punwa abte me chendo do hoga be mule soge esak mosam mule Yesus Kristo hakote mode helakam belama oke hemati sima helakam mule belama Yesus Kristo herage luk potage ada chamne einge hajir chamul epyoke chamul ahnanko si ko pawakam bentam me dodo si bengame helja bempa oge Yesus ni tulunga beno doj haga daya domut atago hirjad kapat dakalam nule bedel nyodong hotado o kokengam o hel kalam sosi nyide oge sekodaya doye nan yudeb hengla yukam nule bedel ok tayin hel kokengam hel kalam nyide kak tak dev nyin ko tulo nule sijin nyodog la doj kolege nyutun moram bekinder jelater hogo nyitel nule so apog mosam bekinder jengmada mulam Yesus Kristo helakam bempa mudhad modam ye kam chamado punwa abo arote chente hemati Yesus Kristo sijage ornum basam mule taikam Yesus Kristo mulamkam helbendo domuke tosuke puchajine nyodomo hata je mulbendo heb kalam nyodomo wajito doje kosuke ichajine oge taiko helbe kam
kam o bicara tau. O ham channel danyo kam, mulang danyo kam, hoga so mohot sam, mulang jema illa, chenchin mat nala, tachin mat na, henchin mat nala, hel mulang ben tel dodo. Hoga so mohot sam, so esahang mohot so dotel, so sam kam mule, chendu gitu, hoga view, so si yidal, so si ejabo, mulke nyakuge, yumur ko gabe, so esaksi hat nayo, ma Jisu Kristo ge akote mode, hat ko hel, so si mulam, cincinam gabe, bentam denu, hel sam mule, muka tu yido, mulam tu yido, muram yido, mule yido, ho gabe, ajin tulo, so moso, mule esak mode, so dotla, so ge pau pengkolo, mule dotla, mule akak akan mule seka dot misto, yido, ate hengam tu yido, oke, Jisu Kristo ne mule mugang mujila seru dot yido, hoga hemnyokam, mule ge muge hengene Jisu tu mulke segene me ejabo so moso so si jete jabe mulke yapo ge yumur ko ga yija ge toka mule repent of yido mukur of yido oke Jisu Kristo doko hado yido oke ejabo so mosi Jisu Kristo ge hakote modam betam jajyo kam ejabo mule Jisu Kristo ne mule mujire dodo yido hidam jakam Jisu Kristo hai kam mule Jisu Kristo doko umin gadbe Jisu Kristo doko domin gadbe mule Jisu Kristo ne hengam jin mule payu dodo yido so ge Hebrew potage atel jaksomo Hebrew potage hada kia ge ajur Jamil bin basam ngo por ne do si hai jabel pa ho hai kalam Kriston ni mule ni cham bahya mad lekin go hirin naknom me lingde lengtai o me ni cham mata lengra hemadi hie yugde kaya goduden ko ni tuloga hataim tato so moso kajabetba bosok kuchu pota bosoke so nit pe bosoke mole kamyoka so sikeg mosi legel nyakoge yumur ko gabe hado oke Jisu Kristo tamsum bosam kajkam legel muga hakote modam katamla inam pauke dodo hogabe sija soge Hebrew pota boso bename Jisu Kristo mulga dapote hirin pakunum oke mulug yicham me dapote bahagan pun oke me lindu hakotai ko ho hakoram me Nicham hoge beta itabe ba gis pagukam tamsuro itabe me hakra hemadi yini ake Jisu Kristo mujir dode ham bota ko hatare hoga be ajit tolo nulo hoglo dojkam mulo hoglo dojkam so moso so esarang moso mule Jisu Kristo doko hachu oke Jisu Kristo mujila mule payu dojo mudeng maka hedeng maka Jisu Kristo le mugela busai tamabe Jisu Kristo mugela dotka helja mo kumle bename hoga be soge punbo tuko poi anyoko ben soge nol mule punbo agak atere doba ne ka helmo kumle bename ke pa